Jotono Pungaha Mangjon Debbarma. Miya ni shiming kasha trend of dahanay ba kasha topic choli tongmani nukzakha social media wo je 120 jona sakiri manmani ADC Hapango segang to ang miya no okong tu sana ni musungmani but hepeno je figures ang kaham ke sai miya ngi tongmani ke basaw 170 ke basaw 160 hanggang ke basaw 140 mahai ni but finally je ko kong khori pemani je confirm mani ko kong kai 120 jona ni o jaga jefro bubagra phai live khai Saka afro hanggang ke ang sure ka je kok kubunyo ni karon kok no kubuya bunyo hanyo sana kok ya and ani kang machine jak borogo Saka ketal bororo bong office join do pai kya nei ko kashabon sana mu chungo chung joto thanchani bagai se chung chini tipra motha babu bagra non marak lemani joto tibra sa thanchani bagai but abon bishing ko only leaders rokni shinijak borok ba only warriors from shinijak borok nokni borok no shiming job ro kanka mongke unfair thango ako kakhay bubagra bo sai meyana mo bagin na live video je samani abo sung nugui man kha so mo hake recruitment no judi kebono saya bui judi nok ni borok no shiming ba jati gusti no shiming job ro ka hange bubagran makhang khamu tai tipara sarok buibe manijak na wo thango so ang konya mu chungo please mo hai khogui khaijana samorong ta khaji siko khaike kebo saimia a job biang ti phaika sabo recruit khaika sabo interview na kha ba sabo bini biodata check khaika kebo saimi but hepeno official join khaijang nugui kebungma borok shock dingkha tamni bagai hingkang kai chini kabangma siklarok porijak tongo qualified borok tongo skilled genang borok tongo experience borok tongo borok bo o job bo participate khanya ni musungmani ingna borok bo o job no manna ni musungmani ingna moni bagai nyo chung mo hake khogui hui shiming job rka ga belai unfair thango chini tiprasa public ni logi ang koinai je tabuk authority tongnai rokno khana to brok ni samai tanglaimani pandangan oboni pore joto MDC khawana oboni pore EM CEM sabung abo brok nailen but ani gasha request obono please obono recruit khanya engthung obono di interview na engthung obono re-verification kanya ni ingthang tam ni bagai hinggang kai chini tiprasa you drop belai no unhappy mo hake kem no saya hui recruitment khai telang mani bagai karon jotono deserve khayo o job no manani jotono deserve khayo o job participate khanya ni ang ani bagai sanya chung chini bagai sanya ba chini tiprasa kabangma tongo je qualified enough educated enough smart enough mo job rong no khanya ni bagai brok bo manna nang baro jaga chung kok sil jamung tam nukha YTF ni bihik man khapu leaders ni jaiti man khapu mo hungkan fereng thango and kashe kani kok kubuibo ko ekjon YTF khanya ni bihik man kha ni bo khana ka ko ekjon thajingoi ko dongor TV ni Jacob bono sabo bono kha khoroksa leaders ticket maya bini 17 jona jaiti o job no mangkana so belai no unfair mo belai no chini public ni logibo kasha dukarama klai thango chini bubagra ni makhang khamma hengo abon baganyang sanai please obono daiti khe re-verification khanya nengthung obono daiti khe mathak nangthung tamni bagai hingkang ka chung nugui manu chin thani kaisa set example tongo 10323 chakiri man ma pore loan na wi nok tang khibka chakiri ma pore loan na gari pai khibka but on the moment
on the last moment je puru chakiri thami pekha brok suicide no se kabunga borok joto ya kabunga borok suicide no choose khaisio so ang konyam sunga abono please mo haije kono wrong step na hai sini shakang re-verification khanyan bagi at least notice read the social media ni bising to at least saklai ready so that brok oboni bagai preparing tongtang oboni bagai ready ingai tongtang ang kep no saya je bole capable tongmani ya ba bol bini skill kri bonotar di haitar di bawah ke sakri manghang saya mani man khana bar hepeno public ni bus kang tu buwe jodi yo job rongno rakha hangkai public rogote gisa tong thokja khamu je jaga bo tabuk sajagai tongma hai hui ru huijagi ru sikok tong tongkhan sajang ma hai so abono direct tipra motha equal to bubagra tipra motha ke bo leaders ni makhang nukjagya tipra motha nukjago sudoi bubagra ni makhang tai tipra san makhang so abono tipra san makhang no sogmani samung ta kheleji bubagra no sogmani samung ta kheleji o je vacancies family 120 জন ani je job talangmani omo re-verification ng thing re-exam ng thing re-interview ng thing obono jong tipra sarok nainai asakena kok sawoi to nan jotono hambai